E rua te kau mā waru, ngā tāngata ka whakataetai i ngā tūru ki te kaunihera ārohe o Rotorua i tēnei kōwhiringa pōti e kainamu mai nei. A te kau o rātou, he Māori. O tahi tonu te ki a tēnei o te komiti tū o te arawa mo te take e whai nei aia kia whai tūru ki runga i te kaunihera ārohe o Rotorua. My aspirations is to see the city grow, and I'd really like to see the tourism sector take off again, because from a 1 to a 5, that's quite a quite a decline really, because we were number 1. He kaimahi mā te kaitiaki Māori i tū a hera naira i te rātu pōtitanga. Engari, auare ana. He oi hei tāna, he nui no atu ngā mahi kei mua. The development potential in this district is just phenomenal. However, it's not going to be done without Te Arawa, without the Māori landowners that are here today. Why? Because we have the whenua. We have the whenua and we have the resources. We want it. We want to develop for our people. He koro matua tuarua mō ngā tau e waru. A kua neke atu ke i te toru te kautau, tēnei o ngā ingoa rongonui o te arawa, e whai taumatāna ki te kaunihera ārohe o Rotorua. And for me, tourism is a big thing for Rotorua, and I'd like to still ensure that I play my part here in council in Rotorua, that we keep Rotorua up there as a prime destination. Te rātu anō pēr e rātu o ngā whakaaro o te hunga e whai tūru anō ana ki runga ki te kaunihera ārohe o Rotorua nei. Engari ko te mea nui ke i tū o rātau ringaringa, i tohu kakama kia whai reo te Māori rā ki runga i te kaunihera nei. A muri atu i te wā e katia i ngā pōti a te tuaiwa o Oketopa. Ka kite ai ko wai i hua, ko wai i totohu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.